السلام عليكم، عسلامة أصدقائنا الهواة. اليوم بفضل الله زارونا أصدقائنا الهواة من كوبك. الصديق جون فيليب، والصديق لاوي، والأخ خونا ناصر من هواة جمع البطاقات البريدية لكارت بوستال وليبيي تاع لاجيري أيضا. دوك راهم معنا في المتحف تاع حوفة إدريس، ودوك يحكوا لنا شوية واش راهم يشوفوا في المتحف. شكرا. Monsieur Jean-Philippe. Donc, je suis très content d'être ici en tant que collectionneur. Moi, je suis québécois, je suis avec mon ami Louis. Puis on est des collectionneurs, on est originaire de Montréal au Québec. Et on est accueillis ici comme des amis, comme de la famille. C'est fantastique d'être ici, on partage le même cœur, le même intérêt pour la collection puis les objets rares. Donc c'est merci, Habibi. Merci beaucoup. Monsieur Lau. Merci beaucoup pour votre très belle hospitalité. On est très content d'être ici. Vous avez une très belle collection. Merci Idriss. Nice. Et on est très content d'être ici, de voir votre collection puis de regarder les cartes postales. Merci beaucoup. شكرا. خويا نصر. إدريس ربي يحفظك، عندك لا كوليكسيون ما شاء الله. ربي يبارك فيك. قمة إن شاء الله. ربي يبارك فيك. ومرحبا بكم أصدقائي جميعا، ودائما شعارنا هو نلتقي لنرتقي. شكرا.